gute ndashobora gukozaho moto yawe komanga akariro kawe woroshya gake gake kuri amburiyaje ukata kuko impamvu bitagoranye ni ukuza mukatugana muri Action College mukaza tukabafasha mu minsi itarenze 15. Gana Action niba ushaka kwiga indimi Gana Action ushaka kuba umusirimu Gana Action. Murakoze, amazina n'ibisanzwe ni Teacher Yemi. Tukaba noneho tugeze ku isomo rya kona. None murakaza neza muri Action College. Ubu noneho tugiye kureba uko ikona ryacu turikora. Ese ikona riba rimeze gute? Amakona yacu ubundi aba ari amakona 7. Amakona 7 yacu mu kugira ngo tuyinkiremo tugende twongeye dukorera ritani kuko amakona ntago ugendamo gusa guhita usoza ikizami. Wapi? Amakona yacu twinjiramo tukakora n'icyo bita ritani. Ubwo ni ukugenda ukongera ukagaruka. Kugira ngo rero ikizami cy'amakona kikorohere cyangwa se ugikore mu buryo bukoroheye, hari formule bisaba. Iyo ugiye kwinjira mu ikona ryawe ugitangira ikizami, uba ugomba kugenda wegereye ikona ribanza rya mbere. Wamara kwegera ikona rya mbere ribanza, noneho ukahita usigamo za santimetero zacu 30. Za santimetero 30 zacu iyo umaze kuzishiramo, ubwo ukumva yuko ya maboko yacu niyo ahita ahererekanya ya maboko yacu agahererekanya iki agahererekanya amahembe yacu tugakata ikinyabiziga. Apana ariko gukata iki gukatisha umugongo, kuko iyo ukatishije umugongo nabyo bikuviramo gutakaza amahirwe yo kugira gute yo kurata ikizami. Kumva yuko iyo tugiye gukata ikinyabiziga cyacu turacyegera tukacyegereza umugongo. Iyo tumaze kucyegereza umugongo, ubwo ukumva yuko twagegereje umugongo, ariko iyo ugiye gukata wirinde gukoresha iki gukatisha umugongo wawe. Ukumva ko dukatisha iki amaboko. Za santimetero nazo twabanje kugira gute kuzishiramo. Ukumva ko kuri buri kona naho ukagenda ushiramo iki ushiramo za santimetero 30. Iyo utazishizemo iyo ugiye gukata inyuma hari ikintu bakandagiraho kakuma cyangwa se stade. Ya stade itigenda ikagonga iki ikagonga rya kona cyangwa se igasa nkaho irikoraho. Kandi ubwo irikozeho niyo ritahirima. Aho ngaho amahirwe yawe yose aba yagize gute abarangiriye aho ngaho. Rero ikizami cya kona ni ikizami cyoroha. Kiroroha mu buryo bwose bwumvikana. Iyo wumvishe izo formule ukazikoresha biragufasha ku buryo ikizami cy'ikona kikorohera kuruta ibindi bizami byose. Kuko abantu benshi cyane usanga bavuga ngo ikizami cya moto ngo amakona aragora ngo bira bintu ngo kugenda ukatakatamo ngo ni ibintu bidashoboka. So ariko birashoboka. Birashoboka muri Action College, muze mutugane tubafashe tubahereze kategori ya kategori A kuko birashoboka. Amakona yacu dore ayangaya ni kurya tuyakora. So okay, rero tumaze kubona yuko ibyo twifashisha dukora amakona cyangwa se amakuru y'ingenzi. Ariko amakuru yonyine ntago yonyine aba hagije, tuba dukeneye na pratique kugira ngo tubanze tumenye ese nimba umbwiye ikintu cyo kintu koko gikorwa ko ukimbwiye cyangwa se uko ukimbwiye niko kigomba gukorwa. Nibyo tugiye kubona. Hano murabona hano amakona yacu. Aya makona nkuko nabikubwiye kwinjiramo no kubanza ukegera rino kona rya mbere ribanza kugira ngo nujya gukata kuko nubundi burakata ukategera rya kona rya kabiri ukarigonga kandi ugashiramo ya ntera ya santimetero 30. So noneho nibwo tugiye kubona hano amakona yacu ayangana y'ikizami niyo tugiye gukurikira. So murakoze rero kurikire turebe. So okay, angana naho rero rasukambara ya kasike yawe. Kwibuka none gufunga sentire. Kwibuka gufunga sentire yawe. Angaho kicara ku kinyabiziga cyawe. Angaho ivuye muri circulation uko tukomeza mu makona. Hano tugiye kwinjira. Abanza ugatunganya ya mahembe yawe neza kumva ko atakugonga ku matako. Impamvu tuyazamuye nuko iyo ukasaka kugonga hano ku matako byose biba byarangiye kuko urajya kwikata bikanga. Kongera ukazamura akantu gatoya bitewe n'uko ureshya cyangwa se nuko amaguru yawe areshya. Hano mu makona dukoresha fitensi ya mbere. Hano tugiye kwinjira. Kandi ikindi ugomba gusa nk'uwegera moto yawemo ukayegeramo kugira ngo ubone uko yikata. Hano ukinjira wegera rya kona ryawe witonze ugakomanga akariro kawe. Ugenda ugakomangaho witonze ukitaza ugakata. Witaza gake gake akariro na amburiyaje ugenda ubibalansinga. Kitaza ugakata gake gake. Kirinda kureba rya kona ryacu. Hano ahambere tuba twasoje. Kazenguruka neza witonze
witonze, ukongera kandi ikindi aho wasohokeye ntabwo ariho wongera kwinjirira, ukongera ukinjira wegera rya kona ryacu rya mbere, ugahita ukata wasizemo za santimetero zingahe 30, ugakomeza ukomanga akariro kawe woroshya gake gake kuri amburiyaje, ukata gake gake witonze, ukongera ukagarura. Ubu ahangaha niho ikizami cyacu tuba tugisoreje cy'amakona, ubu hano ikizami tuba tugisoje. Hano n'ubundi nk'isanzwe ugiye kwinjira wegera moto yawe ugasa nk'uwegera rino kona ryacu rya mbere, komanga ku kariro kawe witonze, komanga ku kariro ugakata byinshi cyane hakiri kare, kuko iyo utinze no gukata kandi uba uzi ko ikinyabiziga cyawe kiri kugenda nabyo biba ari ikibazo. Komanga ku kariro kawe kandi iyo ukase wirinda kugira gute kuzunguza ya mahembe yawe, ukayikata ukayirekerayo witonze. N'ubundi nanone wajya kwinjira ugasa nk'uwegera rino kona ryacu rya mbere, ugakata neza witonze, ugenda pana kureba iki, pana kureba ikona ryawe, komanga akariro kawe na amburiyaje ugenda uyibaransinga. Ubona yuko intera iri hagati y'ikinyabiziga cyacu n'ikona haba harimo intera ihagije ku buryo udashobora kugira gute, udashobora gukozaho moto yawe. Hano amakona yacu n'ahangaha tuyasoreza, wegera moto yawemo ukayegeramo kugira ngo ubone uko uyikata. Hano ukinjira wegera rya kona ryawe witonze, ugakomanga akariro kawe, ugenda ugakomangaho witonze, ukitaza ugakata, witaza gake gake akariro na amburiyaje ugenda ubibaransinga, ukitaza ugakata gake gake, ukirinda kureba rya kona ryacu. Hano ahambere tuba twasoje, ukazenguruka neza witonze, ukongera kandi ikindi aho wasohokeye ntabwo ariho wongera kwinjirira, ukongera ukinjira wegera rya kona ryacu rya mbere, ugahita ukata wasizemo za santimetero zingahe 30, ugakomeza ukomanga akariro kawe woroshya gake gake kuri amburiyaje, ukata gake gake witonze, ukongera ukagarura. Ubu ahangaha niho ikizami cyacu tuba tugisoreje cy'amakona, ubu hano ikizami tuba tugisoje. Hano n'ubundi nk'isanzwe ugiye kwinjira wegera moto yawe ugasa nk'uwegera rino kona ryacu rya mbere, komanga ku kariro kawe witonze, komanga ku kariro ugakata byinshi cyane hakiri kare, kuko iyo utinze no gukata kandi uba uzi ko ikinyabiziga cyawe kiri kugenda nabyo biba ari ikibazo. Komanga ku kariro kawe kandi iyo ukase wirinda kugira gute kuzunguza ya mahembe yawe, ukayikata ukayirekerayo witonze. N'ubundi nanone wajya kwinjira ugasa nk'uwegera rino kona ryacu rya mbere, ugakata neza witonze, ugenda pana kureba iki, pana kureba ikona ryawe, komanga akariro kawe na amburiyaje ugenda uyibaransinga. Ubona yuko intera iri hagati y'ikinyabiziga cyacu n'ikona haba harimo intera ihagije ku buryo udashobora kugira gute, udashobora gukozaho moto yawe. Hano amakona yacu n'ahangaha tuyasoreza. Mwakoze kudukurikira, dore budusoje ikizami cya kategori A. Ari twahereye kuki? Twahereye kuri ya sirikirasiyo tugeze ku ikona. Ikona ryacu rero niryo dusoje, mubonye ko ari ibintu byoroshye cyane, ntago bigoranye kuko impamvu bitagoranye ni ukuza mukatugana muri Action College mukaza tukabafasha mu minsi itarenze 15 ibizami byose warangije kubimenya. Cyane cyane noneho kuri iri kona ryacu dusoje, ni ikona ushobora kwiga mu minsi 4-5, ikona ry'ikizami ukaba watangiye kurinyuramo. Ukumva yuko rero ni byiza cyane, muze mutugane muri Action College tubafashe. Murakoze.